E vos ajuda? Ouais, qu'arrivi, che hai la dormida per me. oh, ouais, che parlam do cluc. Sabetz, anust en las tradicions que trobam la dromide, ua institució. E n'ei pas hasard sabem tant de muts per la numa. Ha u bec, ha u cluc, fa prangera, fa plangera, fa una dromide, fa l'ora, fa migdia, ha u sum, ha la siesta, ha la clucada. E n'hi ha d'autres... Ah, oh, pren un cop de cuciner. Debu saber, e malgrat los prejutjats, la dromide qu'ei bona per la productivitat. Lo dret au cluc a la prangera qu'ei reconegut e inscriut en l'article 43 de la Constitució xinesa. E la Xina qu'ei la primera potència economica mondial. Que tiram la pausa de migdia. Que tiram las 35 hores. Lo col do treball. Mes qu'ajustam lo cluc. Per nu, qu'ei la nostra dromida! De tot mod, quan et voleratz, ne podet pas escapar au cluc. La siesta qu'ei eu temps de repaus pendent la jornada, souvent après lo repas, que è partida do patrimoni genetic umà programado quan arriba lo flaquet. Demonstració. Per me, dusau, tresau. Lo cluc. Ah, ne passe pas a tau en la bit habitanta. E bé que deberé, mes fi final. D'ab tot aquests mots, quin saber la diferència entre un bon e un machanta dromida? La machanta dromida. Lo tip che stira un capet, che se slasa, che s'adrum, e che un machanta dromida. La buona dromida. Lo tip che stira un capet, che se slasa, che s'adrum, mes che una buona dromida. A tau. Ha lo cluc n'ei pas lo pigre o lo flaquet, qu'ei una missió d'ab codes, d'ab una deontologia e una lista de material. La vez, capet de paille, lo matalàs, l'ombre du arbre, oh, geniec, lo silenci. Oh, lo silenci! Ah, cuciner, oui. Que vos ha lo cluc? Que vos ha lo cluc? E que ja hezit, ja sunt a traucar la carrera.